Kasino man ti sirsiri pambitatawan bakit? Tinagpakibiyangan, Ruben. Imbis nga ginanaka. Kasano ko makapaginanada tao, kat nakalalaaw mo't dagiti karuba. Ay nawaw. Apay, di mo ka dimangag ti katawan ni Lucia ken ni Jess. Irikat mo ngamin tatawa ah. Syakla ang ti mao makadakwada makita da. Maglisi ka dita. Tairikap ko titawa. Nay, mo dagito'y bato dito'y silay baka. Ay, di mo pakibiyangan dagita bato, Ruben. Ay nasapay nagdadakal. Ay nawaw. Ay, agtal na ka man, Ruben. Di ka may nayon ka dagiti kaaroba analaaw tanay. Masiksikurahan akon. Ay nakas ko nakitayan. Di mo ide pakibiyagan. Saan ka kontrabida? Nalaaw da nga road. Wadala siguro pagkakatawaan da. Awan bibiyang ko. Na. Basta siya, jak kaya tinalaaw akaaroba. Sana balay, tas agpaminsan mat. Ay, duray pay. Ay, agpili ka ni ti kulora kayat mo, manang Lucia. Sigurado ka, Jess? Yes! Libre ka, takasangay mo yung Huwebes. Isang ti regalo, Ang mga numalugi ka, mat. No, it's okay. Si Kakit di man. Sigurado ka, ah? Ay na, wow! Yes, kung nakalangaro din. Sige man nga, Rod. Ay, daytoy, titikayat ko. Color brown. Okay, agtugaw ka, takulayak iti brown ti buhok mo, Ay na, ad-ada pumintas ka, no, kwa. Ne, hanya kay day, Jess. Kasla batumat. Adamot ng barsak iti tawang. Unya, Rod, awan mo tiyubi nga makita. Kitaman no sa dinot nagapuan na. Kasla iti ayanda na Nora kan tata Ruben. Ay na, amangan mo't no ni Nana Nora manen. Amangan no nga ti panagsarita ta. Kontrabida nga minday di abakbakitan. Nana Nora, Tata Ruben. Oh, anya ti aramidem dito'y bakla. Ay, mayak, tada ng barsak iti tawak. Makita yun dito, bato, Ay, nawaw. Sla kabiti. Kas makita mat sa anak mo't abulsak. Hoy, dakay ito ng barsa kanya. Wan, kasanumot nga men. Nakalalaaw kayo. Ay, una yan. Noawanan ti bagang pumanaw kan, Jess. Di ka agiskandalo dito'y paraangan, may sikabakla. Kontrabida ka talaga. Kasanuma nga min. Iso lang arudan tinakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay nawaw, kontrabida ka aruba. Ew! Ay, nawaw. Bakit na magayam ti kasta nga ugali na? Sinabi mo pa. Ay na, no saan la, bakit? Ay na, amangan no, kabila kon. No kasta tinaramid mo ang mga no panunutan dagiti kabaranggayan tayo nga awan respetom kadagiti babakit. Hindi naman ka-respeto ang matandang yun. Ay na, mapasubok man nga gastos para ititawa ka dinadal na. Ay, ada ako, normal lakay. Ay nawaw. Apay nga itakalang, Lucia bakit? Ay, tatinulungak pa nga min ni Jess amang tarimaan ititawa na. Ano titawa na aya? Nabuong nga rod lakay, binarsak nga min ni Nana Nora iti bato. Anya? Ay, jakman amo iti dayja bakit? Malaki biyang launay. Ay, ni Tata Ruben pa yun ti mababain. Gapoy ti arami ti asawa na. Ay, asino kumangay mati saan amabain iti kasjay nga ugali ti asawa na lakay. Nasken nga agawa ti agisalapay. Tapno makapagluto ako niti pangaldawan mi. Maguray ka man. Ni mat Nana Nora ti lumabas iti paraangan mi. Sa dino kay nga tati papanan na. Oo. Apay akas tati panangkitam kanyak, Lucia. Ay, awan mat Nana Nora. Ay, sa dino ka diti papanan niyaw. Awan nga, madlaw tupay nga da kayat mo asawan. Ay, nawaw. Saan mat siguro adakes nung kitaan kayo, Nana? Pwe, kunamatlan asino ka nakapimpintas. Na, pudumat. Kita matabuok mau.
Nagpangit mo ta kulor na. Sana may bagay kan ka. Pway, dinadahil mo lang ti aldaw kaw. Ay, saan asyak tinang dadail iti aldaw mo, nana. Ngamen, da kayo matlaang timang dadadail iti aldaw yo. Ay, kontrabida bakbakitan. Kunamlan o asino nga agsasao. Iso akagurgura dagiti ka aruba takastat ugali na. Madlaw na pulot man ti ulong bakit, apay? Ay! Ha? Masurunak iti day dyan na Nora. Anya manin na ti basol na. Ay na, di mon saludsudan. Basta siyak, kagurgurak law na day tabakit. Kunamlamat no asino aka pipintasan. Madite kasta. Sikati agad jas. Gagahin na siguro ang tabumakit. Ay na wow. Padumat ti amok apada na abumakit lakay. Ngamsaan mat akas jay ti ugali da. Iso naman lang ti kaaruba tayo abakit akas ta ti ugali na. Kas kinunak itayan datayon ti agad jas. Uno datayo ti lumiklik iti gulo. Uy, adda ka met manang Lucia. Anya di raramidam dito balay? Umayak man lang makiinistorya no saan ka busy, Jess. O saan met? Awan nga min customer ko. Ay, aguray ka. Tumakdakkel mat gaya man dagiti masitas mo. Ay na wow! Bakit? Ngayon mo lang nadlaw? Wen atay ta ka lang mat anagdalos iti paraangan niyo bakla. Ay, agsapol ka man iti pangilakwan ta? Sigurado ka nga ilakom dagita? Wen, tani, tsak maasikaso. Ay, manungay ti panangipasam. Ta siya kung ti makamo ang mangilakaw. Makamo ka. Ag 20% ka iti komisyon mo na mailakom. Sige, mayatak iti dayta adil mo, Jess. Naimbagla nga pagkwarta akmat. Asino ba nang ti pagsarsaritaan nyo, Adwa? Ha? Siya ka di manan! Siya ka di manan ti pagsismismisan niyaw! Ay na wow! Adamot ayan ang nagyoanagan nyo na Nora. Siya na siya ti kalkalabanan niyaw! No diyo kayat Anya? Di yo kayat ti? Ay na wow! Dagiti masitas ti pagsarsaritaan mi, ano ka ba? Awan bibiyang kaw! Di oray pa'y gumora damin kanyak! Birngasan na ka pa yan iti kontrabida kapay iti aramid mo. Iso na kiniti kontrabida ah! Kita nga mintabagin bakit. Tunggala da malabsam nga agsasarita ka aruba, makibiyang ka. Ado pa'y dagiti nagsasakit balikas mo kadakwada. Ay nawaw! Hagtal na ka man si Karuben tawan amom! Awan mo't tidakas na makipagayam ka lakadakwadan. Uray anya ti mapaspasamak. Jak makipagayam ka nagiti kasta klasin ti kaaruba. Di uray awan ti gayim kaw no isudan tumalang. Siya ka di ti katawaam, Norman. Ay na wow! Nesi ka magam na Nora. Anya teraramidon din. Siya ka di ti katawaam ah. Kwa, nana. Sana si katikat katawa. Dito man na, dito video, Dito tikat katawa. Kita nyo anay, Ay nawaw. Meta. Anya kay ti kakataway ti dayta abidyo, Norman. Ay, kwa, nana. Awang mo ti makita ka nakakatkatawa dita. Ay, ito yung cellphone ko, nana. Kaya, mapaanak ko niti papanak. Kamutan niti papanak. Kas kalaagbala. Na, Agkatkatawa ka nga wang makagapaw. Una yun dito, bakit? Kontrabida talaga. Ay, mabalin nga agsarita ta, Nora. Adya ti pagsaritaan ta, Ruben. Anya manan ginangag ko ang nag-iskandalo kay di paradaan. Ay nawaw. Asino ba't tinakangagam iti dayta, Ruben? Dagiti tricycle driver, Chismoso na kita tattao. Siyak ti bababae ni ti kasta kararabida. Ay nawaw. Anya kumatipagbay na ma. Apay. Si kaya ti pagsarsaritaan na. Saan man? Yakamakin ka. Di ka kami nagpapikto ah. Ay, una yun, aya. Ala, umay kakit din tamangantan. Ha? Umuna ka na magan. Sanak pa yung mabisay. Daimbag ta nasabat ka dito'y dalan, Lucia. Apay ka di na, Nora. Siya dino ti ayan ti Marites nga asawam. Ne, apay akas naman ang tibagbagayo, Nana.
San ka mawatan? Ay nawaw, di kan agin didiam mo payla ang Lucia. Amok ani Norman nga asawam tinangiwarwaras, anagiskandalo ak ijay paradaan, idi kalman. Ay, awan ti amok may papaniti day tanana Nora. Ulbod, di nakpagsasawa na kastanana, ta idi payla ang agtep-tepelak kada kayo. Apay, hanya ti aramidam Lucia. Aday ko, apay kagkabil ka ngay. Kas iti na ko nakitayan. Idi pa lang agtep-tepelak iso kas ta tinaramid ko kada kayo. Ipulong ka, Lucia. Ipulong kay kasawak. Sana ka mabutang nana. Inton maminsan ngamin, di kay agbalin a kontrabida iti biyag ti sa bali a tao. Anay ko. Anay. Nanay, Kinabil na tiloko alo siya lakay. ay nawaw. Una yan takatuan, nakpailaang mat. Ay, day tatiga na ba? Ay naumada siguro ni Tiugalay. Iswa kinabil na ka. Agreklamo ako ni Kapitan. Mala, kita ta mga no si kati mapabainan. No kasta tiaramidam. Naibaga ni Tata Ruben, kinabil mo ka no ni Nana Nora, bakit? Hindi ako nakapagtapalakay. Nakabil ko. Kanyat na pasama kaya? Ibaga na ngamin amaritis ka kanulakay. Ay nawa, kasta timbaga na? Wan, ti kuna na kanya kitay. Sika kano tinangiwaras iti iskandalo nga inaramid na ije paradaan idi kalman. Una yan. Apay nga, sakti pa basulon na. Kat no ado kami nakakita ken nakangag iti naramid na iti kalman. Ay, jakman amoy ti dayjay abakat. Ay na, kasla apa mo ti birbiro ko ni Nana Nora. Ay, imbagampay lakay. Imbaga ta nakapagtepulak iti paradaan iti kalman. Ay tano saan, mga no niya tinaramid ko. Uy girl, pudno ka di damag ko, kinabil mo ka no ni Nana Nora? Wan, pudno tinadamag mo, Jess. Sana kami na nakapagtepal. Talagad, ado nga ibagbaga na. Kaslag birbiro kiti apa. Ay nawaw! Nasaya at metap na adapag nakman daya bakbaketan. Nagalas ti ugali na? Wan nga, Rod. Ang sana day tati pagsaritaan ta. Ang mga numangag namanan kat barsakan namanan titawam. O ha, anya nga ti bagam? Umay ko lang ibagakan ka nga adan na kontak ko amayat amang gatang kadagiti masetas amulam. Os! True? Wen, umay da kano dito inton malam. Gatangan da amin, ta ilako damat ija baba. Ada magayam ni Lucia di tabalay ni Jess, Nora. Kurt, anya kumano adda ita, Ruben. Ay, malaing ka dumawat iti pamakawan. Apay kumasyak ti dumawat iti pambakawan kat isumat tinang kabil kanyak. Ay, nawawa. Basol mo, no apa kinabil na ka. Di mo ito mga mintap-tapulan tangiwat mo. Syakmanan ti kamalay, syakla ka na ayunan. Ay naamom, nasaysaya at mutlati makigayam kan. Sana day taapa ti amom. Tandaan am anaragragsak ti agbyag, no awan ti kaapa ken kaguram. Ay, no imay kayo dito balay tap numakiapa. Ay, pasensya kayon. Ngam awan ti oras ko para kada kayo, Nana Nora. Husto tinako na tigayem ko nana. Di may kayat ti makiapa kada kayo. Iso ano mabalin, pumanaw kayo laangan. Ay, sa anak nga imay, tapno makiapa kada kayo kanilo siya, Jace. Imay akta kayat kung agkidaw iti pambakawan para kadagiti dagas anaramida kada kayo. Sapay la kumata mapakawandak pay. Ay na, di kayo dumadawat iti pamakawan no ulitin yung tumanen. Ay, saanan, Jess? Saanan ang maulit? Manipod ita, agbalina kun anasaya at akaaruba kada kayo. Tapno di yung ibagbaga kontrabidak. Okay. No kasta nga ron, panagnakan nyo apod no, ti panagbalbaliw yun. Jess, awan mat nga tatidakas no ikanta ni Nana Nora iti may sa agundaway. Saan ka day? Narabyan ka, mait bakit? Wala kay, nakiinistoryak pa nga min kada Diyos kan Lucia. Ay, san mo ida kagura? Ay, sana lakay. Awan mati makagapo agura ida. Nasaya at no kasta bakit?
Nakaragrag sa kaklakay. Kastoy gayam tirik na no awan kaguram. Isumet. Isu mabalain. Sardenga mon ti makiapa kadag iti karuba. Ay, uwin lakay. Kasta ti aramidag. Akit, agyaman naklauna ay kadag iti pamagbagam kanyak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.